every time you're skipping down the street. Think about the shoes upon your feet today. It's a magic world when your toes uncurl. Shoo people. Shoo people. Shoo people. It's almost 3 o'clock in the afternoon. To je vreme kad se u Cipelgradu pije čaj. U svom malom velikom šatoru Charlie vredno vrši posljednje pripreme. Gosti samo što nisu stigli. Još samo da grabuljama poravna piljevinu. Obriše prašinu sa svog sanduka sa trikovima i postavi sto za čaj. Jao, meni samo što nisu stigli. Stigli su Charlijevi gosti. Pogledaj samo, glupi klov i još gluplje zvono na vratima. Samo gnjavi ljude. Da se odmah razumemo, Devetaru, Charlie nas je ljubazno pozvao na čaj i zato hoću da mi obećate da ćete i vi biti ljubazni prema njemu. Nikakvih primjedbi ovoj trubi. Jesmo li se dogovorili? Obećavate li? No dobro, obećavam. Zdravo, uđite! Charlie, ovo je za tebe, iz moje bašte. Divna je, baš ti hvala, piruetice. Osjećajte se kao kod svoje kuće, odmah ću da pristavim čaj. Ovo sve izgleda tako ukusno. U pravu si, pirueto, sad ću da probam ove kolače. Devetaru, zar se zaboravili kako se ponaša za stolom? Tada se pojavi Charlie, noseći najčudniji čajnik na svetu. Charlie, kakav ti je to čajnik? Ovo je čajnik za 4 osobe, a izumeo ga je jedan veoma smešan i strašno pametan klovn. To jest ja. Na opšte čuđenje Charlie tada napuni sve 4 šolje odjednom, a da pri tome nije prosuo ni kap. Bravo, to je najzgodniji čajnik koji sam ikada video. U međuvremenu je Devetar primetio da njegova šolja baš nije normalna. Charlie se napravio, naravno, lud, i kada je pirueta u svojoj šolji našla plastičnog pauka, skituljak se namučio sa svojim gumenim sendvičem. Opet ti tvoji trikovi, Charlie. Pa klovnovi zato i postoje. Ne brinite, sve ostalo je bez smicalica. Kad je to rekao, cipelići su navalili na poslastice koje je Charlie iznao na sto. Za tili čas tanjiri su im bili prazni. Charlie, ovo je bilo zaista divno. Baš ti hvala. Ma nema na čemu, pirueto. A sad je vreme da vam pokažem svoj najnoviji trik. Najpre da raspremim sto. Sjajan način da ne pereš sudove. Devetaru Sokoliću, pozajmite mi časko vašu kapu. Ni pa što, vojnička uniforma ne služi da klovnovi izvode trikove. Pozajmite mu, molim vas, nemojte kvariti zabavu. No dobro, ali pazi se, Charlie. Setite se šta ste obećali Devetaru. Ajde, Charlie. Uspelo je! Oj, dobro, a gde je sad moja kapa? Tada! Šta kažete na ovo? Svi su zatapšali i povikali u oduševljenju. Na kraju, čak i Devetar Sokolić. Nikada mi nije jasno kako ga samo trpim. Glupi klovn!